This was a wonderful opportunity and a wonderful. Jochiw thieth ang'wen e osiptal ma Wesi Undanyi e kaunti mar Taita Taveta ochungi tich ewi mago matudo gi tho mar nyathii ma ja-ndalo 11 Andrew Mwasani manonyuol e osiptandno kendo nong'ad bade makorka achich matimore mana ndalo machuok kende bang' familia mare dwaro ratiro margi kotenore gi ng'eto mar bad nyathino ka koro gikwayo jatend migawo mar thieth e kaunti Gifton Mukaya mondo okaw ondamo mowinjore e rango weche mag thieth masani koro okethore e gwengego. A registered clinical officer anesthetist tumepata na makosa na nurses watatu tumepata na makosa. Baada ya hivyo tushawapea interdiction, tumewasimamisha kazi, wataendelea kuhudumu. Maana sasa katika hali hiyo utaona ya kwamba hata wale wateja wetu pengine watakuwa na imani na wao, na kwa sababu mtu asipokuwa na imani na mhudumu hata tiba itakuwa rahisi. Kwa hivyo tumewasimamisha kazi. Kwa hivyo kufikia hapo ndo tumefika ya kwamba hao tumewasimamisha kazi. Kwa hivyo wakati huu ningependa kuchukua fursa hii kuongea ama kuwapa onyo maafisa wetu ama wahudumu wetu wa afya kwamba wakiwa kazini hebu observe ile tunaita professional ethics. For us to avoid such things from happening, tuangalie madaktari wako wa kutosha, manurses wako wa kutosha. Unajua kuna madawa, yeah? There are a lot of challenges, but the bare minimum ni vitu hizo tunaweza angazia na tunaweza fanya and we can fix. Ya kwa Ramogi kama